Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga orasyo amin gagayem, kablaawan tayo man nagitis maganad. Akinti family, Official family, Cardenas family, Misari family, Lumbag family, ti Baguio City, ken kada kay amin anaayat a dumdumngeg, iti drama tayo, unay daytan kaka, ken anaraar tinamnama. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anapauluan. Battle Day. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Oh, masapa ka nga maagtrabahuin ton bigat Ket no battle day inton bigat manang kunay. Battle day. Battle. Gubat. Araw ng digmaan? Panagbubutilya manang. Ay, adu ka di tinaurnong mo abote. Nga isumot si kaswam ang mapanila ko ijajang shop. Ay, saan manang? Rest di nga raw. Isanak ama pa nagtrabaho. Matikawak mo titiday ta holiday. Jak imbaga holiday manang. Battle day kunak. Kisumot. Anya aya ta battle day. No saan holiday? Holiday mi atrabahador Labor day. Saan manang? Maulawakin ka, Carlo. Anya talaga day ta battle. No ag-relax kami at trabahador kat adda inom. Iso ti relaxation mi dayta. Anya? Agbuti kami, agbutilya. Agarang abiti manabutilya nga na. Isa nga battle day. Agbutilya kami manag. Unay daytan kaka. Dapat patagki din ti arak. Ngam day ta trabaho Carlo. Agpadada na patag na nang. Di na kang mapilit ngagtrabaho iti day tagal daw tayo sulang mat inanami. Inanami ko nam ngam di kayo mo't aginan Aginom kayo mo't. Kasano kayo ngay makain na iti day ta. Iso nga ruday ta ti inanami. Anya? Kabayatan ti inana. Siyat ken pulutan ti aramidon may. Ay jaski ka. Di pa ikot iinom mo mula tinagrigatam. Iso nga rod ngagrigat tapno adda pang parelax ko na nang. Unay daytan kaka. Ay nalakay. Ulaw at talaga di anak ta. Anya? Kasano kaday tala umin-inom ta muna. Iso akanayon ang maulaw. Relaxation nga raw ako na. Ang amsan mo't nga ginaldaw nga uminaw. Sala uminumot iti aldaw ta panagbubutilya ko na naman. Buno battle day. Ay unay daytan kaka. Isabay ang malanitan. No, ibos na ti kwarta na akat makamumot ta ni tibiyag na. Adamot panunot na. Anya? Kastalaang dayta baka saan mo matla ang maisura o ta nagbuo kan amin apasit ti bagina. Ay unay daytan kaka. Anya ngay. Nawasdag ni Carlo asimbang pet. Minum gayam. Kauray kumamot ang muna kontrolan. Amo naman ti pagdaksan na. Oh, saan na nga mo? Tano ang muna kuma, saan ang nagbartak iti kastaunay? Mayamaw ka makamaw iti bagbagina. Agbanog kalaay. Saan nantumot la adenggan ti ibagam? Iso nga rin na saan ko nga ananawaan ta sayang na ti banog ko nga agsaw. Patyam nga rin ang makariing inton bigat. Ay awan na Tay kunadan hangover. Wan, mahangover Unay daytan kaka. Nay, kunak no di ka sumrek ita, tanahang over ka, Carlo. Sumrek ata da trabaho ka na nang. Ay nasapay narigat ti trabaho. Nadagsa na trabaho ti agbagkat iti siminto, kada halo block. Easy. Saan ka anahang over?
Oray na hangover ak nanang, sumreg kag lata at trabaho na ita. No saan ako sumreg? Saan dakton nga yaban? Basta awak ta ginom-inom ka. Nagmayat-mat ngamin nanang. Jak amaw, danya klase ti dila tadaken ka. Taday taarak nakabangbangsit ka nakapapait, ajak maawatan. Kasla sa bidong pay, kay kayat mo. Awam mo may tinanasayat ka. Anya katawaran nanang? Makaitid ginawa kan ragsak. Anya? Nagraragsak kami to, pwede malam. Happy jamming nanang, happy singing. Naragsak, aparagi istorya. Naragsak a battle day. Ay unay daytan a battle day. Day, pag-uigor kan samot ka raw, kas nagkukurot ka, kan nakasweater ka, Ayos na ito, inton mailingot ka. mabignat ka agtrabaho ka. Saan? Nakaduo ka kami ni Dirabe, kayat sumot ti drinks. Anya drinks mo't ni bagbagam? Siyempre, yung drinks tayo nakabatal. Napimpintas no drinks ko na malatan. Tatno saan ka matarumara sangar. Kada wano artag. Kada manginom. Nagalas mo tadengdenggan na kita. Moderate drinker lang mo't. Para ta, ayusan kanyak ti doa tubay daw. Ha? Ay, oray siya ka? Moderate gayam. Oray datan ka. Apay moderate ti dua atubay tao. Wanmat na na. Jak to pa'y mabartak na may busko ti doa atubay to. Isa moderate la day ta kanya. Unay daytan ka. Maunat ka iti mabiait no kastalaan. Oray datan na lang. Mangiroroman kayo mo't. Amaw, Carlo, tima ko na moderate, kat kagudwalaeng iti may sa tubay to. Maulaw ka pa yun iti dayta. Ay, awan, anarang. Sana pulos kumugtar na ita. Anya, unay daytan ka. Dayta kat timadikan ka, Carlo. Ta-enjoy na enjoy ka iti arak no naulaw kan. Gaminton makariknakan iti sakit. Adi mo maibturan gapu iti arak. Saan munton nga o sino asanto ti kumararagam. Pag ko na ngamin nga ako mararaga kiti santo. Iso ay tinamparso kanyak. Tinamarso ati ko mararagak na nang. Ang unay daytan kaka. Maralaw, ibagam ano kaya mo no saan, ta paya baklangan ni Berto amang sublatin ka. Jak pala nagsursurinder. Paya ba man, ti kasukat ka. Unay daytan kaka. Amangan ngay no makabasolak no mabignat ka. Sapay syaktin nang irekomendakin ka. Kaya. Bungar pa'y anonyat ko nam. Una detan kaka. Urayam nga aghali di tayo Urayam ti battle day. Intun Domingo pala. Nagbayag. Madimoy taglablabay si ti arak. Kakas kanya ko nam Tawari si kakit makatalo ka pa yatubay to. Un kaya. Kurang na ito kayo at tubay to. In ka mangala ka ni boss. Saan na tubay 3 Tubay to, ti paalam. Tiksak langan na mangibaon iti may mangyag di tayo. Urayan pati reply na. Naka-silent kan samot. Makita mo no sumong bat. Nagpartak. Simong batad. High-tech ti cellphone ni Porman. Iso makita na adagaws. Kan makareply adagaws. Anyat ko na ni boss. Agpagatang ka raw kung ni Bertaw. Ta iyag nanton madamdama. Urayan talatak. Agda ka din di tubay to akayaw tani. Mausar ka. Adan. Kung sabali ginyag na. Agda pa'y sabali at tubay to aya. Okay latan ngore anya basta tubay to. Ayan na ngay. Dahil man lay. Aday di lamisaan. Arak mat. Isumaw tinyag na. Kaya muna kit aging inanata. Kaya muna kit nagordera kit ito ba ito. Kasta iti nagawatan na. Uray detan kaka. Saan pa'y la battle day kat nang tidan? Amumutan ni boss. Lab na tayaw. Tubay ito ko namlang kat mang tidan. Naggaya lang ti isim na. Managtubay tumot ngamain.
Kay kayat na dengdenggan ti balik ka sa tubay to. Iso nga oray tubay tri akayo ti orderam ket tubay to latta ti alanatan managtubay to nga bay. Kaya't nata apay naman tapno pumigsa tangag trabaho. Ay, awanan ano kasta. Saan adata ti maulaw no di kat ti trabaho ta? Saan ton ngagsusurot? Hey, just kay, unay daytan kaka. Kay kayat mo Carlo. Basta makangag kay ti balik ka sa tubay to. Kat naggaya dun ta isang mau. Ha, ure kayo la at tubay to ti saritaan katamis isang kan. Ha, unay daytan kaka. Kaasimot ni Nardo. Saan na analasatan, tipan nakaatake na. Iso si kaanak, aganad kamot. Ni, anyang iti koneksyon ko iti dahi na nang. May saka mo tamang inom. Ni nanang mat. Maminsan lang iti makalawas nga uminumak. Kada battle day lang mat nga uminumak. Domingo lang. Unang nagadaw. Kasla pagtitipunan mo ti manungal daw. Agasam mga upat atubay to ti may busyo. Pasaray 5. Ay, panaglablabos daytan. Ay, ninanang mat. Ore 5 abutay, no 5 amat ka oras. Kan no 5 tao. Ay nakarlo anak, saan mo nga ikalintagan ti saan nga umno. Taama nga no may pada ka kininardo. Si makitla ti rusok na kat inlaylayon nan. Ni Nardo, kat inal daw nga uminom iti sa sa anak mo tagas niya nanang. Agbalin ko maaleksyon dagiti kakasta apagteng. Tapno saan kayo unay nga inom. Ay, dandani kamutan, Carlo. Uray latim mang tangken idi ti rusok mo, idi na minsan. Nalamiisan lang ti tiyan ko ide nanang. Kan may isa, nagkamali lang ni Nardo iti panaginom na. Apay, adda kasta. Ti kunam ki iday, no masubraam ti inom, talaga apakaalaan iti rigat, wano paggibusan ti amin maun. Ha? Ay, unay daytan kaka. Sarap mag. Malagit ko ni Nardo. Nalasatan ko man ni Nardo da dyan no sinigod na. Tawag ka man. Mga syatak mong bay. Hoy, punuti ko na Manuel. Hindi marigatan una yan at trasadon. Ngam no nasigaw. Kadwa tayo pala kumaa, ti battle day. No, dadumamot namin kat agway-wayas nga battle day. Kung garaw, dok pikpikat kat saan la battle day. No, di pa kat battle night, just kay. Nasubraan na. Kung garaw, di mo tumot binagbagaan ngamin. Padam ngartag, bagbagaam kiday. Imbag kumaan no jak umin-inom ta isaw. O nadaytaan kaka. At least, no na tayo. Ure makuna nga adaw ta inilot mag. May bunto amin nga pwede kapaot tayong uminom. Wala. Tama din no linumbaan ti uminom. Sumay, awan mo ti kalumlumba tayo. Nainayag tayo mag. Makuna pala moderate drinker tayo Kung garaw. Lalo ka mabalbal na atan mo iti panagkanta. Uminom, agpulutan, kan agkanta, kanagsala. So, may ruwar tayo matlang, ti ininuman tayo. Idinto tanigayam nardaw, kat pasaray saan agpulutan. Awan pa'y law na ti inuman lang arak. Sa agbungar tumanan, awan karga ti tiyan na. Ay, papanan na ngay. Madimat ti kasi niya. Agkanta ka nga rudan. Ay, ora. Ngaminton madam na ba, Nakalkalpas ko mo taragkanta. Sikamot tiyagkanta. Bangi patukar ka kidin, ti kantaam ta salaag. Ora. Taragragsak. Itong madam na mabasay ta narigat mo no agsasaruno asyak latan. Uwan mo na? Lang, Kanta dito? Usi ka magkanta ka mo ta? Nay. Kung salak din, Pagsasarunon samutan man mo. Mabaida mo. Si kamot. Kalkalpas mo. Dakay lang. Oray agsasawkag sisat ka. Pulutan.
Saan mo? Shot ko ba to? Moderate drinker lang, Manuel. Maday iti panaglablabang si Tiara. Talaga mo. Uray, anya panaglablabas. Maday. Kaya ito mo sala-sala dito. Hindi mo kayo tagkatag. Sala ka. Na, saka mo. Dahil kaya huwag ito. Hininayado mo. Kaya bagbagam amad iti panaglablabas. Nagsat ka man. Uray, si Kamay. Nay, Mga nuwi para ko kinardo. to pikir ti Maday panaglablabas si Tiara. Kam nakaano kayaw. Ewan na. Abay mag-inom kayo. Uray, kaskasano akit may tulad kayo kaninar daw no kastalaan. O, sakit di ang kaul. Sa tinda talaga. Kaskas day ngay may kayo dilaw. Kan may sa tatang. Saan mo't nga amin nga uminiinom kat agsagrap iti sakit. Basta saan lakit di nginal daw. Kan manipulita. Kontrolak mo't tang tanay. Narigatan ti may paday ti gayam may. Pano na ita. Isa di nakawisan nga uminaom. Ta narigatan. Yak gagara ti umay ditaw. 5 basak lang. Kan nangagkaw ti topi kuyaw. Mayat mayat dagiti ibagbagayaw kan kapanunutan yaw. Arab-ab kayo umat nga arab-ab iti arak. Moderate lang na diyang kaul. Narigat mo ta nawan alkohol iti bagay. Jaski kayaw nga bang. Moderate pala na ita. Nabartik kayaw. So na lang ta sana madlaw. Kuna ka na bartek kayaw ta, nagadaw na ta, nakilaman yaw. Ay naubeng. Narigriga, ti maadaan iti sakit, gapo iti arak. Isungag panunot kayaw. May salang aldaw iti makalawas, tatang. Oray may sangal daw, no gabsoon madia. Awan kasi ti moderate drinker. Ay unay daytan kaka. Gusto ti kuna ni tatag mo, pagayam Carlo. Kan gistayan kamot gayaman. Iso nga anad. Kan moderate lang ti panaginom iti arak. Ta naragragsak mo't lang no kasta. Saan kat nga aglablabas. Nga orela diyon amo ti lubong yaw. Kan masapol nga adda karga ti tiyan. Sakbay nga uminom. Saan nga agupar iti pagiinuman. Ulitag papagayam ha. Moderate lang kuma. No, may katyo na inom, nasaysaya at paay. Di tan papagayam, tinaggibusan, di pakasaritaan, anak pauluan. Bottle Day. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang karabay.